Kay pachapi imaymana kaqkunam. Chunka kimsayoq hunu holgeta economía mirarichej karjon. Chaymi 3.3% PBI nisqapi kachkan. Kay imaynamana kaqkunaqa mana tukokmi. Kanku chaynapim Perú suyu ancha kaimi yoq kasqanta hawarichin. Hinallataj wiriñarinanpaq kaqkunatapas. Hukmi meniriakunapi allin ruraywan kaq rurayta rurarinja. Chaynapim yapa ayllu runakunata tapurinja. Chaypaqmi presidencia del Consejo de Ministrope. Pichha chunka pichha hunu dólar Jorge kachkan. Jiu suyu latapilpintupa sayanan Jorge Chávezmi. Waranja iskay chunkayoq musoq llamkaykunata payjarichinja. Iskay waranja iskay chunka pichhayoq watapa hallarininpi. Kaykunaqa kikinpipuniwan, mana kikinpi llamkaymi kanja. Pichha llamkay kaqmantam, kallaopi musoq llamkaykunamantam musjo latapilpintupa. Sayanampi huk takiasqa llamkay kanja. Universidad San Ignacio de Loyolapi yachay hatipaqninkum. Papapa puncha unimpi, manaraj himaman tikrachisja. Papamanta heyaymi yoq tanta papata rurarjonku. Kay hatawachunka 15%. Perú suyupi warmakunata mana allin churaj. Upichu unjoita tukuchipajmi ancha allin. Poder Ejecutivo, octubre quillapa tukuininta. Semana Nacional para prevenir la intoxicación por plomi nishaman churaikun. Kimsa, iskay, chusaj, kimsa, pusaj yupeinioj, kamachiipa nishan manjina. Kaymi yuyay japinankupajuan mana unjoiwan, japichikunakupaj kanja. Ley de acceso universal al agua potable. Kimsa junu peruanokunapaj, tawa watapi. Yaku churanakunatawan yaku jampinakunta. Chaiya allichaspani, yakuta kachinja. Iskay waranja iskay chunka tawayoh watapin. Simulacro Nacional Multipeligro Ruray ancha allin karjon. Kay ruraywanmi runakuna imasasachakuikunapi. Naturalización runakunapa rurayninpi tarikuspanku. Allin kayman chayanankupaj rurjonku. Chaynallataj sinajerpaut haydiaman kutichinintapas. Jampas yaykuikui, rimaymi ruraypi rimay karjon. Kaydiam semanapi pisiwiyakui karjon. Huk semanapiña tinkusunchik.